Alright, welcome everyone. It's your girl again, Queen Duty, and we are back again with another challenge. Na ya leo, kumbuka by then niliwa promise nitakuwa na upload something tuseme like almost tuseme like 3 days per week nikipata time, So today we have a challenge. And before you go to the challenge, let me introduce my friend. Okay. Hello guys, it's your girl Joy. We're back again with another interesting video. Leo ni challenge ingine. We had another challenge hapo nyuma. If you haven't watched that challenge, go and watch, like, share, comment, subscribe manze. Tufike 2K hata. Tufike ni 2K subscribers wewe. Subscribe, share, comment. Na kila kitu itakuwa sawa. Today the challenge that you have, it's never have I ever. Never have I ever. So now if you have, you show us. If you didn't have, you show us. Alright, let's go. Number 1. Never have I ever pretended to be sick to skip school or work. Wait, I think only one. I have. For school, no, but for work. Sure. But for work. Wait, number 2. Never have I ever stalked someone on social media. Hey. No, For me, yes, I have. I have not. I have. I have not. Never have I ever lied about my age. But I have. I have not. Never have I ever loved so hard I peed a little. No. Hey, no, I have not. I don't laugh, but pee. No. No. Hey, No. You can imagine pee. Never have I ever accidentally sent a text to the wrong person. I have. But let me tell you, there was a time. Let me tell you something. There was a time. Number 6. Right. Never have I ever fallen asleep during a movie at the theater. At the theater? No. No, baby, I've not. Right. Number 7. Never have I ever Googled my own name. Never have I ever Googled my own name. What? No. Like, unataka kujua meaning ya jina yako. Mimi sijawahi hata mimi have not. Never have I ever crushed on a teacher or boss. For me, I have not. Hey. Crushed for him. Never have I ever tried to impress someone by pretending to be like something I don't. No. I can't do that. You know something like that unaweza jipata hata umejiconfuse. Manze. Personally with me I can confuse myself. Mbona pretend? Me pretend. Never have I ever been caught talking to myself. Hey. I have. So mimi I always talk to myself but hakuna mtu ashe unless nipatikane after this video. Nishaipatikana. Number 11. Number 12. Never have I ever eaten food that fell on the floor. No. Have not. Tuna nikisema I have not. I have not. Never have I ever faked an excuse to leave a boring event. Yes. I have. For me, I have. Mimi kwanza niende nipate someone mwenye we not vibing ama someone mwenye we not like. Mimi hata nitachukua simu simu yako. Hata nitafinya nini inaitwa aje? Hizo ringtones. Simu yangu tu ilie. Never have I ever laughed at a joke I didn't understand. Yeah. Yeah, baby, I have. Ushajipata umecheka kitu hata ujue alikuwa anaongelelea nini. Imagine. Ama ushajipata uko na ule beshte wenyewe. Anaweza kupigia simu akwambia aje. Mwanzo kuna mtu amenifuruga alafu unaanza tu kumfuruga tu edu. Alafu uko like, "No, by the way tumemfuruga." Amekiwa. After shamfuruga mtoto wangu. Jamani.
Number 15. Never have I ever watched on an entire TV series in one weekend. Yeah. One TV. An entire TV series in one weekend. Yeah. I have not. Like about you tell me nini ushaidanganya? Like nini ushaidanganya your parents? Let me tell you mine. Nishajikuta was it last year but one. Last year but one month ilikuwa last year. 2023. Nakwambia mapenzi itaniuma mimi tutawaka. I found myself on a Saturday nafaa niende job. Boyfriend atakuwa anakuja. So I had to lie to my aunt and a lie job just to meet my boyfriend. Job najulikana niko harusi, kwa nyumba najulikana niko kazi. Who is this person? I think maybe naweza sema vile mama najulikana niko kazi. Job najulikana nimeenda harusi ya aunti yangu. Kwa nyumba najulikana niko kazi. Like I think mimi kwa vile like naweza sema mimi vile kwetu tumelelewa, like my mom was so strict. Such hata unajua such that hata ungedanganya tu like ungejua tu like. My mom ni yule mtu alikuwa anaweza kwambia umeplan kitu vizuri alafu akuja kwambia toa hizo nguo. The ever disappointing like ulikuwa like ama tuseme for example like upate ulikuwa umevaa tumbo wako utawaita hapo you want to go somewhere alafu my mama kwa like jifunge leso uingie upike kwanza before uende kwenye unaenda. So strict. Lakini wazazi walikuwa strict kitambo. Siku hizi hawako hivyo. Siku hizi unapata hata mtoto ako shule bado ako na simu. Sisi wengine hata hiyo simu tulikai. Unajifanya unapata kasimu kanaweka kwa choo. Kanaweka kwa choo. So guys, make sure that you comment down and tell us. Unataka tufanye nini next? Give me your ideas. What do you want us to do next? Give us your ideas. It's either prank. By the pranks zinakuja. Pranks zinakuja. Surprises are coming. But then vile at times unapata tunanga time. Unapata like lifestyle videos zinakuja. Unapata times we not having enough time to but they love to create time. Lakini create time inakuwa tricky kidogo. Lakini tukipata time video mnapata. So guys, how was that? Make sure that you like, you subscribe, you share please. And you drop a comment jamani. Yani tuambie tu what next you want. So guys, let's see you again. Bye.